Lengatanga Lea lefa leomeka Tonta sipaia Elava Jehovah Nisse Lomano malo Lea tua fama lolo Salomalo filemu Sikenu lea tua miotonu Jehovah Ira Enate amaya Shama Olopaia Olo ile mene Hey Jehovah lava Jehovah Nisse Lomanu malo Lea tua fama lolo Salomalo filemu Sikenu lea tua miotonu Jehovah Ira Enate amaya Shama Olopaia Olo ile mene Jehovah lava Elili olevanu Ole rosa osarona Lo talita malo mamalu Ole vai ole ola Ole kuna ole mate ele vai amea umalava Jehovah Nisse Lomanu malo Lea tua fama lolo Salomalo filemu Sikenu lea tua miotonu Jehovah Ira Enate amaya Shama Olopaia Olo ile mene Hey Jehovah lava Jehovah Nisse Lomano malo Lea tua fama lolo Salomalo filemu Sikenu lea tua miotonu Enate amaya Olopaia Olo ile mene Hey Jehovah lava Jehovah Nisse Lomano malo Lea tua fama lolo Salomalo filemu Sikenu lea tua miotonu Jehovah Ira Enate amaya Shama Olopaia Olo ile mene Hey
Osana imea pito alunga lo manu malo leleona osayutas Osana imea pito alunga lo manu malo Osana imea pito alunga Romano malo Leleona osayuta Oh leleo mailelangi lunga Oh leleo mailelangi lunga Olele leona osa oyuta olona malos emtautia ole manu malo saolo tonga wo falo moina maua olamona salili malos ole tangi ole leona ole leo mailelangi Sautia ole manu malo Saolo tonga wo falo moina Ua olangona salili malos Ole tangi ole leona Osana imea apito alunga Manu malo Leleona osayuta Osana imea pito alunga Manu malo Leleona osayuta Oh leleo mailelangi lunga Oh leleo mailelangi lunga Ole leona osa oyuta olona malos ematautia ole manu malo saolo tonga wo falo moina maua olamona salili malos ole tangi ole leona ole leo mailelangi lunga ole leo mailelangi lunga ole leona osa oyuta olona malos ematautia ole manu malo saolo tonga wo falo moina maua olamona salili malos ole tangi ole leona salili malos ole tangi ole leona salili malos ole tangi ole leona Hallelujah. Amen. Praise you, Lord.
Lea fio poto mai Tato si le fafetai mua mo le vinga Ya Yesu lo tato matai Awa o ia ua mafuai Le mafutanga le dei ua fai tato fia fia Yesu ua fata si mai Le au fio poto mai Tato si le fafetai mua mo le vinga Ya Yesu lo tato matai Awa o ia ua mafuai Le mafutanga le dei ua fai tato fia fia Yesu ua fata si mai Ua pati mama e se mai lau sima E masango fie lato ua faola ina Ua suia nei ole olanga Ua siba nei fale anganga Ua o fia fia Yesu lau faola tanga Le au fio poto mai Tato si le fafetai mua mo le vinga Ya Yesu lo tato matai Awa o ia ua mafuai Le mafutanga le nei ua fai tato fia fia Yesu fata si mai Ua pati lima mai se mai lau sima E masango fie lato ua paola ina E ua suia nei ole olanga Ua sima nei fale anganga Ua fia fia Yesu lau paola tanga Utala mai le langi le mamanu Wailoa e le vani monimo Ngaluenga mamana le atu Silio na poto Le vale alio na ngaluenga Silia matautia Yalele au te siva siva Io na luma Mola na vinga Utala mai le langi le mamalu Wailoa e le vani monimo Ngaluenga mamana le atua Silio na poto Le pale alio na ngaluenga Silile matautia E ala lea o se siva Io na luma Molo na vinga Pese Ia pese fia Wa mama lutelele Nei vata singa Wa fio ma Yesu le tupu Le kalesia Alleluia, Osana, Alleluia Mea pito lunga Pese Ia pese fia Wa mama lutelele Nei vata singa Wa fio ma Yesu le tupu Le kalesia Alleluia, Osana, Alleluia Mea pito lunga Alleluia, Osana, Alleluia Mea pito lunga Alleluia, Osana, Alleluia
say one thing.
tātou matai. Te marawarama, e tātou whaeloia, te oia, o tau marawiinga. Tā rena o tātou tangata nei tai au e whala ei o tātou atua. Whapale ia te ia i le wiinga, mai ta tau ia te ia le wiinga. Tātou o tangata paia, tātou o si tauranga, tātou o pale li o wana ngā luenga fuafoa. Nei seisi ngā te tau fia oe nei tai au, aore nau ta inga o le atua, nei ia mana manama i lo roto malofi na malo. Manuina lo suafa tamar fitai au. Amatou lau tutu le li o ruma. Liu alu mai au fufuma tamar. Amatou sao me whapale o i lo viinga i le tai au. Worship you.
se tafia o le ta ya no mango le tua. Ole atua nate tapina mele lei mo lana whanau. Ole atua fwoi nate saunia tai au mo tātou. Se awanole leu tātou tui maua, tātou te whaitau langa I a te ia I mona mawanga. Ei tai au, e atu sautala I a Tavai. Nate la mona ina lo leo, nate la mona ina le tātau o whatu. Tātou iai nei tai au. Whamaoni la boria, tai mai le soifua ma le ola. Wau o pauma, maise, io e kane sia fio lana whanau. Filifilia. Tele mea tātou te whawhetai I atu ngā, awa te tūtūri I tai au. Ai atu sau whawhetai I le toa. Aina whaia le toa se mere leilo pa ina whawhetai atu I le tai au. O e tama, ele umale toa matu o nāma whawhetai. Uma matou ole li whaamatala me le te whaia mo matou. Te sauia au na le li. E sosoanina lo matou ola whaia manga. Te whātulanga le tua la ua whiopa mo matou I a taimi mai a taimi.
Pai sila fia le tangata marana savalinga. Pai sila fia le tua le ainga ma le ainga. Matou ngālu lue mo oe malofu na namu. Ia matou te whaftai e le tai au. Au matou inu malie. Ale uma le tua o matou ngālala. Matou te fia inu pe. Matou te mana o mia pe a le tua. Lau taita inga. Ma lau puipu inga ia te matou. E tai au le tua. O le tauranga le ala whanau. Sila ala whanau ia le tua. Tapo inga ala whanau. Na oe te paramalama le tua i mate motu. Mato mai le lia matu o te mato toa ia te oe. O le mato pati, o le mato pesi, o le mato paranga. Lea upa mato te whaia le yasu. No oe le tua. Celebrate you because of your love, your mercy, your guidance for your people. Thank you for your holy word that brings us to the path that you want us to follow you and to serve you. Thank you for your servants. Thank you for our fathers. Thank you for our mothers. So we come together this morning. Now we worship because you are holy. You deserve all the glory. Bless your people this morning. Enjoy. Yeah, suma yo. I want to find time. Listen. I want to tell you about time.
Sao. Dame se simpati dia. Tavai, Bishop, Tavai, Elia, Tavai, formato le fiume, tu fai mimo le tue, tu sai noi fulano fulano, ma se tu mimo le odia, le benefit non hanno le tue, fatalo faccio io una le tue, molato fu tua, non fai una venga le tue, molala mai tue. Fa bene lo ma quando tanto ma facciamo le yasu a belle te fa tele se pa lo fa lo vuoi le yasu lo molto tanto workshop fa bene tala situazione e lo è fa na vuole tuo e me io ya foi lá o tato o mai faneto tato fa na wole le tato tato amen tato te o mai male o oni tato te o mai male ala male malo i tato ya male fa ma yama na ya te o no o toile ma no no lo i tua o te fa ta o fa ma wi o tamata la o tamata ma wi o tamata ile oh, Sauli, enjoy yourself. Turn to your neighbor and say, enjoy yourself. Pena for the Lord,
Say something nice to that individual sitting next to you this morning. Praise the Lord. Yeah, but I was to let you out on the Sumaya Mike. For your Capena or Mortality, I might be on Sumay. Na tupu malia ngā luenga. Monga mana mauta inga na wa apostolo a wani tau fia rora jo wala au. A ia whapenan te tofi ti a kono e whasosoni mole tua ngā luenga. A ia whaata noa mai i lato mole upua le atua ma le awa oino le fio ngā le. When you talk to your kono ni o whapenana tala noa la apostolo. O le tangata whatumuina le mana le ngā paia. Le ngata I lea, o le tangata I mafu whautono. E lo tangata mana o mea. O le tangata I loa au auna ma le loto maunana. Whatumuina I le lofa I le atua e maise rona te tai. Ai tu pita le omaia ia baptisoina le pai. Ko tiu te ia ma wha te tau ia o le tofi ti akona. E leo se tofi nana sau I tapena pena le whansa. E leo se tofi fo I wawa ai le parking lot. Te le ia rona pa. O le uai missionary le tala le lei o le ti akono e moi aset whanu. O le no moli mowina li upo le atua mawa ai tengo le li. O le si ti akono mawa e au tu supa I au talaki o moi a Filipo. O le na avea le tala le lei tono Samaria. Whatuina I le mana o le li. E le mamana I le atua le tofi lea. Le ana ua palawina I olua I te ua ngā rue. Whatasi ai ma le whae o limo whaife au te ina. Ni a ve olua e whaiti a kono whauina e ngā rue mo le whina ngā o tama. Te palawa te te ua toki toni, e palawa tu suma te ina ma le whina ni o suma. Fire.
Waloa foi na esilofia le i tangata malona pana awina. Nanga oe na etusia le tuse whakatau i api matau. Wa foi na tu le oranga ma le soifua lau o nga nei ma le tina. Na i la lua e te tomo lo tino e ave la o e whai mati ako. A whae e limo o una o le ata lea o le whauina e oe a nganga po ia. I la ua mo le pala ama o le tofi ua e parani mai. La mante te taro e mau whaino ina i la ua e mana o runga nganga. E le ngata lea tua o na lua e te tomo lo tino. Ai whaangau na ua toi fua a ata nia e oe lo mante o tamau. Whamanuia ia i la ua le nei taea. Whapaia i la ua le nei taea. E le suafo oe le atua le tamane. Le alo ma le nganga pa ia. Mato te whapaia i nai ma me i la ua. O ti a kono e te tono lo tina. Whamanuia o la ua soifua au auna. Whamanuia fo i nei e kalesia o tofia e ngānu e i la ua. Le suafo o Yesu o mātu wala au mole nei. Ala langa i e whanau e le atua. Amen. Ia tua me ina o skua te a kono. Kono e whataro fwere e o ona le atua. Ma whamanuia i au ona le atua e ate. O alisa pati mo Yesu. So you better on five-fold ministry. Ono winga o nga wenga sauto lima e nga nguia e te tolo le tino Yesu. E iai le fai fiao. E iai le fai evangelia. E iai le fai a onga tu spaia. E iai le apostol. Amen. All this are the five-fold ministry that will work together to build up the body. But nako purpose i atia ina, le tino ke riso. Ina ia matu tua ina tau, e ero te tonga le tino. Amen. Elia na o se fai wheau, elia na o se fai evangelia, alu e to whina le ka le se tonga le five-fold. Ni ia ngāni lue whatasi mo so tau au whatasi. Male fai out. Amen. So se se pala wila se tofi ta wana no foi la se fai out. Amen. Le ala o ye tai au nei. Pala sunga ya Johnson marona for the tour. O pala wila le tofi apostol. Sumai. Ai vai treinar apostol, ele se deu aí na porta. O fiava lá é na ilha, ele ia. O a foi fazer ele tinha uma família tomada, amém. O apostol no vinga ole fa penana a winatu. Hallelujah, I refer to plant a church. I refer to what? I refer to what? Mole a mole bi ingo tama. Bi ele faftai fo lita yao fayo na mole mo winga the lot of oil ne okona. If I penana fa to ulo na pala winga po la ko pala winga. E fai na o ma apostolo tomo tato tu lenga lalo tenta ino al soma to ina ya freti su ila tayao le la mato fatino ina na go ile na go na mtabu suma to fa ba o ma futa fa tasi da uso
ai feta lai le ngāpia to tofi ia moa Paulo o panapa e mo moli lo suafa e lo esi ko me uma ona fae e leo limo te ina ma fau e la ma wina e la Johnson ma lo fatua te aune o le la mato fate no ina le ngale ma mo ma lo watu ma fano le te ko to e uia na le faita o to le Johnson te la ai fa pa ku pe na in my fast time and while I want to show my faith house We commit them into your hands this morning. Oh, we're thankful for their lives given to you. Father, this morning, anoint them in the name of you, Father, Son, and the Holy Spirit. We bless them. Amen. Amen. Yeah, tonight we're going to suma the apostol. Yeah, see if we want to come out. God bless. So back to the If you have a Bible this morning, just turn to the book of Judges, chapter 1. Thank you, worship team.
We are going to look at verse 4 to verse 7 this morning. Amen. I let you all tell me to penada, Papa, you upo ne rike. I only am more to learn how to fight to tell it. Tayo suma tuina, fatua. Amesen no for fainga, suma da apostolo, no fatua ni tayo. Yang mana memandul pulenga ni silane. Tayo to one relay, tayo to lofa. Wa ayana ni tulai mai fatman wi ele macha o se Tavai o se ai o se dala ko ben ai foina ya no fale tu to fatu tu mwat se tu ben ai foi ko fatman wi ele to fatu mwat. Amen. Ale honor tanto to sal nei fai me fale da apostolo fai o pisa. Pero fue para no para ir a los polos locos más en la que vos y él le di honor tanto a Sam Uline ona fai malanga lo Elia solua Australia foi mai lo ia direito stato assa foi mai lo fa penanta pena mo Samoa a le Sam Uline tanto manta no le lai tão fatto si tala pule e monia toia na ma fa tele. Amen. Dia leli ni tayau. No sawa bayar ni tayau ni na tuta ina pick up. Sama for leli olha pesui fe au pe fa au per ne. Au no foi aí oferti ya me o hotel ni terena. I remember what you Dia leli ai ilo ma for tayau ni. While I was thinking about what can I give God because of His mercy and His grace that has been given and unfailing love that He has shown toward me. Olha se me o te ave moroni. O te le mo fai na taui no na rofa no na ngale. O te le mo fai na taui no na fa maoni no le wana I fai moa. But what can I offer Him this morning? Just me te ofo ina mo. Ola te ofo ina le fa pena fa solo ma fa. Then finally the Lord dropped this in my spirit. I'm le lito le lot of tayaune. Ino ta unu le fe au ya kopo. Amen. Emla mia la mai o pediamina io o tamata le fatali mai o in no fuamo ai capito. Benjamin needs to go. Amen. This is what the man who is in charge of the land of Egypt requested. I want to see your younger brother. I want to say to if I mata be ale amaya tamalea. Amen. On of our parallel to that Jacob said this to his sons: prepare a gift for the man. He didn't know that this is his son. And he said, prepare a gift. He doesn't need anything. He's been blessed. What can we offer him? And Lord, he's longing to be in Canaan land. Of fruits of Lord Elia were missing Maya Joseph. I said, the fruits of the land.
Amen. Nei a grain o me ngai whapenana mo voi ai pupito. But coming out from the land of Canaan, where he used to run and enjoy the breeze and the air, changed so can you imagine? Papi atu mena e ora mai ai mai tango tofo o le aso la nonga temi o Iosefa ina ua o ia talia na rofane. It's more than the gift. It's bringing him closer to his father. Amen. Si atu na whaangata lata le loto o Iosefa I lona tama ina ua tofo o Iosefa mea ai o le lau e ele o kanana. What can we offer God this morning? To show our gratitude because of his unfailing love. Nasa meo te batu ia tai o tai aurene. Ele lava hau. My worship is not enough. Ele lava. Well, tu pele te te una lava. What I gave God doesn't even. Nia whamatama I lona lofa ia te moe. Via te wā. Ola viinga. O ia whaelea. Ma o tauranga. Tauranga whamanu. Tauranga whawhetai. Out from your heart, give him. Listen my eye. O ia lamona mai e langi ola waranga ele ma fai sui oi e paia oi e paia leo le mana taka tasi mai ai ola Hallelujah.
I refuse to remain under the table. It doesn't draw up, doesn't drive up. I refuse to remain under the table. I was not made to sit under the table. I was not made to eat the crumbs under the table. O te le whaatanga ina lo tangata o te nofo I lalo la o ai a le olunga le la o ai. O te le whaatanga ina lo tangata o te ai samu mai lalo I mea toi ainga I lalo le la o ai. O te fia nofo I lunga le la o ai le tupu. E le whaapolonga ina ti a polo lo mawhawhau ia ve ese ai a tau mea ta o manuia o umata pena lo tamai moa. Are you in the house this morning? I will not allow the devil to steal from me what God is already blessing me for. O te le ave sea me na ile ta aone le la tala no le tama lo le Antonis sa fikai fa sa mole mole ko ma ia se tau fai ta fa mani no ato le ta ya oi ile mata au ko ye mumua le tusi from Masino, Judges chapter 1. Ile foi po fa Anthony Piseka Anthony Pisek le mo le tamata Anthony Piseka. Or the type if this is a type of Satan, come to steal, kill and destroy. The sawingoi fao ma ese bea to tino le li'i wa umo ona whapena na whamanuia I atoi. We're not going to go to the story, I'm just going to dictate it and so we will know what's going on. Anthony Piseka, tau fi maile Guatemala. Amen. Anthony Piseka, for my Anthony Piseka. Anthony Pisek. That's the name of this king. Amen. Ina ufapenana maliu Yosua after the death of Joshua. Then the children of Israel asked God, who can go for us? O ai halu tau mo imanjau ina wawoti le tangata o Yosua. For my tana le tua mo yuta. Let Judah go first. O ina maile ngol mato falsa. Ma le vii foi le pesa le o le vii le mato falsa. O le leo le leona o saita. That's the name of our church in Pango. O le ngona le mato falsa tu tuila o le leona o le tuaingo o saita. Amen. Ma le vii foi le tusi e fa tai so ma freti ma la ko tim na mato faila ko video. Video le tua. What I'm trying to say this morning, don't allow the enemy to limit your given potential. Don't allow the enemy to limit your given potential. Potential is a hidden talent that is within you. Wale mawhaina whanau mai whafo ono o iere tangata lo tawa mai mele. Ole ngā nuenga le ti apolo ele manao e tunai o I lunga o se mea o umana wala awai ele atua oe. E manao e li miki lau sabani. He tries to limit you.
So you will not function according to what God has already given to you. Amen. O lea il te malo le Antoni Piseka. O le upole tu spa ia ina o kanka tangata yuta ma sebeona nuune sau fatasi matupu le. Amen. Ona tipi le o le lima matua tau matau. Tipi ma le vai matua tau matau. They cut off his right thumb and cut off his toe, big toe. Now you cannot say, what? There were 70 kings that this man conquered. And he cut off their thumb and their big toe. Keep him more western. Ano no foi la lao ai te malone masamu samu me ai lao te malone. Can you imagine as a king you're sitting at a table not giving the privilege to become a king because of someone limit your potential? Amen. Wale mo faina ilo al lisi tupu fa manianga ale tua no langa langa lewa yele tangata lale walia tafi mawina waya ta mawina fa pena yo me satani yo tatola. This is what the devil is doing to you this morning. It's enough for my wale mo faina manava. Amen. It's enough for my wale mo faina to sit at lo limo le faina lo limo lunga aisha ta offer ti apolo lo manava mai ele o oil tamata na. You are not that individual. You're not that person. You stay right here under the table. No for il mela. Ele vala win oil to tari or mela. So the enemy comes to steal, kill. Now coming the last part, destroy. Sawiloi fasi mafa umatia. Now some of you sitting here this morning. Walele te tau mawhai tau whapenana stretch up tau lima ma abatu ile tuana na vi iga mai fi hush hush hush. Amen. Te loa mele tupul te loa au keusha no mata we are becoming spectator. We come to church instead of worshiping God, we become spectator. Te loa mele tau spectator ngai mata e loa la mutu ele loa ngai oi. Eu se eva pela lima ele foi nada. Amen. Eu se o lima acha é te faftai ele atua. Olha está pela lima e fala tamo oi. Now I want to say this to you this morning. Your lips were made to glorify God. O tato la mutu mafai ele atua ia vivi ia tu ia taia. Ele ora fa manga ia vani lipstick. O mafai la vai asikibo. No. Ele fai fa penala mucho e padi ga ia fa aule nei oi. La fai e vivi ile tua. A fai te lo masanda vi amata. Ai e te o se me amata. Eu fui lá no Marcioli, Marcioli ona o suafa. Olha suafa ali no faula e nai oi. Suafa ali tu sa oi oi. Suafa ali no mania oi. Suafa ali no faula e nai o nana. Olha na mai a te fa marolonga. O ai o Yesu there. Bela na asawa si ilomima. Praise the Lord. I want to come away. Don't allow the enemy to hold you down. Destroy you. He can steal your worship, but he cannot steal your heart. Can you say amen? Disconnect you from your identity. Disconnect you from who you are. This is the favorite site. The exalted side of God
Amen. Na tipi la lima, ma tipi lo vai matua, ona tipi ese no connection mai le lo fa penana fa manuina oe. You will lose your connection with God, the one who has exalted you. Amen. So if I'm remembering the at FIFA Mamma yeah. You marry up. Come cut. Come fish couple of Africa, I left a man, we hear tour. So the legal I know Jacopo. Tauba to Sumalima to Sakinesh. Now, my Jacob and his family just came out of Laban's home, but I know la panna for my knowledge to I know I tamatore Jacopo and we for a long petty. Ma e no foi. Go up to Jacob and stay there. These are the exact words coming from the Lord to Jacob. Remove all your idols. Amen. I'm a Tavai full of person, I must be falling on myself. I'm a falling tino, I shall full of person. Natural, I got no up. Like, boom, from a paper capat, boy. I go on now. I can't prefer why I'm no poor. I tell you what, Tony, if I'm not a man to your other. From Jacob to Esher to Watua, remove all your idols because we are going up to Bethel. Or even my town of Farm or more than Elia Tua, my Jacob or Suya Jacopoling or my Lusa Yapeteli. Amen. It was Jacob who changed the name from Luz to Bethel in his first encounter with God. Lewe Lumai. Tamo Jacob or my Mene. So they went up. But remember, more than he built an altar up in Bethel. And he named this place El Bethel. In other words, God is coming to the house of God. El Bethel. El Bethel, amen. Eli Bethel. What you saw there to it, the tongue or on a valley. I may oil tell me what you feel my there to it, tongue or valley. What feel my there to it, tongue or valley. The year there to a lot of which a tongue, Jacob or tongue of Bethel, or the Tana there to no for him. I want to hear listen, Bethel. Stay here. In a woman finally fought a fight out at Jacob. He was on his way to Ephraim. This is old Bethlehem. While Matan Sota Malo and Ephrata, or they want more or better Emma. I know somebody put tomorrow on I or that Tala to no for. I saw Jacob Abu. Disobedience will lead you to consequence and you have to pay the price. Olo sta io lo po le atua e o mai po ngai a o e te tongi foi o le tau. Amen. Mai te mai raselo le pele le a Jacob. Rachel is a beloved of Jacob. Amen. Fitu te usanga na au mo mo e sau o lea. To au no no to asa o rasela. O le pele le a Jacob. Amen. Alu ese mai lunga I vatu le tua nofo a ese Jacopo I le vala o Beteli ma Ephrata e otie I tanata pele I lona loto. E loi le tua get your attention. He will remove something that is precious to you to get your attention. Ave esse le tua le me sina pele le loto tamaro se I moe le tua le loto Jacopo.
Amen. Mai tau mai oe I le taimina sau e tamalo mai oe le kolosia le vai o le vai le ta o le vale ta o Peniel. La sanga le ta o Peniel o ya poka a o Peniel I la whiloa ya kopo ma le atua le upu Peniel. Lono winga the face of God. O fofonga o le atua. Na fusanga I le ya kopo ma le atua was hata wivi ma le atua sui lo le atua le ngoa. Mai ya kopo le tala pepero fai me pepero o mai le la pepero ali si lo torua e o mai le fo la taole ni o le lava ke o le lo langa o le pepero ta o lo le to sui mai ya pepero ai fai maloli become a prince o ila fa me lo le tua e lungo peteli fa mai a nofo I e le to tala noa se si a oi e winga lo I ngoia kopo a le la tala noa le tanata ya o Israelu I le vana peteli ma oi e farata aioti I le bele le loto. Amen. God knows how to get your attention. He knows. And you don't want to pay the price. Te le mana to tongi le tau. Na fesi o maonga me ale tua. Amen. O le mea leo tupu te mea le whaalongo le mai. Wa whaati ngā rasa. Rachel was getting ready to give birth. I found that was severe lona mai. Wa whapena o na nonga rasela o lona mai lea. Amen. Whanau mai le tama. O na nofo leo rasela mo whaingoa le tama. O Ferretti. Sa. Esa. Whanau mai le tama. Whaingoa. O Mike. Esa. Ai apeo. Le hai fo ia. E ala Iese. Le hai fo. O hai la le ngor tama le whanau mai. Penani, Peniongi, Penani. Lono winga le tama na whanau yo utinga. O le tama lo whanau noa. This is the name of this young man. Peniongi means son of my sorrow. O le atalii na o whanau noa ai. O le tama o utinga. Amen. I le wa aina ya kopo. Wahalu nana pele. Ai mata atu ya penani. O metua iti ngā le loto ya kopo. Esa sawale atua sei ala me la fia ya. Saule atua sei me la pele nona loto. Ma foifia le usista. See, God knows how to get your attention. Amen. Saulo no ya kopo nofu vava aino na tali so se taime vala wai penani o fa kopo awa fa man kore awa fa yasi o onga fa yasi tinga e fa yasi o onga le ngol tamale aisa o le tama lo o tinga ai o le tama o fa no loanga. Can you imagine e oki e mofu fa ingolo an tama ia penani. Benioni means son of my sorrow. For my akopole ele wano rasela. I walk on the time of family. O te leto mana o tala noa e ti ngā o rasela. Te leto e fio wa aifo i le teimi na whapenaina pōpua ngā o rasela. Alo tama sui le ngolo wa tali. Benjamin, the son of my right hand. Ole atalii o lima tamatala. Tisi whaapunga, ole atalii wa whaeaea, ole atalii wa whaamamalu, ole atalii wa avese mai ele tua o tinga, e suria o tinga i mea sua maria. Amen. Wa e iai ni taa. Wa e iai ni taa. E suia ele tua mea o ona i o tātu oranga. Pe a o le te mi te mai e peni a mina I tono lo tangata.
Wai peni amina o le alo o le atua lai iai le tuta matau o le atua o rolewa o Yesu o le atali o whaea o le atali o whaamamani o le atali o whaamanianga le atali i le e tauna nofo i lo loto i tai au le amane tipi ese la le limo matua se te fo'i ai toa tala whama eali Bishop ako i waina du toa mai ali Bishop ako i waina du toa te leo o tō i mamalama i le launga te aone wha mai Bishop ako i toa whawhitai atu toa tu lo pūrou i ako i te aone whawhitai atu le na koe fo'i koe wha mamalama Bia lele. Ela tawana I mamalama i mero i whaea. Amen. Toi fo'i ala I tuala utala, awe tuai o, a o nofo tangata Iosefa I numero nofoa, mai nofoa luna lua le malo ai kupito. Joseph is the favorite son. Iosefa o le atali'i wa'anga le lei, o le atali I o whapena na no whangia. O lai nofo o I kanana le atali o le lima taumatara. In Canaan, there sits tangate moia Benjamin, the son of my right hand. Te lore tala Yosef fan whai ona uso. Aua, I toi sau se oto, I le toi pupula fo se oto o mata pe ale o mai le tamalea. Amen. E te tau o le whitai ai le tamai e to'onua. To amatala manuia ai kopito. These two sons need to come together in order for God to open up Goshen. Goshen is a land of fertile. It's a land of blessings in Egypt. Lo whanga do Goshen o le ele o whamanuianga. O le ele o tamau ahinga, o le I tu tolu ai kukito. Ai le te kalahina e wharau le mea, pe ana le tau muku, pe ana le tau muku le tamalea, e moia pe ia mena. Amen. Le teni ana tau muku ai pe ia mena, wha mai wharau Iosefa, e le ele a tole, pule ai oe mano ahinga. Aisa, o te tala whamanianga, I o tau muku le talika, o le lima taumatara. Amen. Le atali o whaamanianga le tamale o Iosefa, a le atali o le whaea ma le whaamabana o le tamale o Benjamina. Ai lo o nofo tafutafa o le atua, le atali I la le atasi. Oi, o Yesu. The favorite son of God. For my attitude prayer, he is my beloved son, whom I love so much. O I oro wano bele totasi, tala lea le tu le teme patisama. Amen. A wo le teme to tu mai Yesu mai tu mau. For my opportunity ia le nei o ia water tu ai aranga lo maleli o Yesu ta burusu mai valo tu se matayo. For my tala Yesu o ia ta le pule. Amen. I have all the power and all the authority given unto me, heaven, earth, and underneath. Amen. We are Charlie Pule. Wafama Manuel Tua Ronaldo. But you not to the Swafa, see, city Swafa. Amen. On no connection la ile Tua, or Tanatale no for only 2,000. That is our connection to that person who the favorite son and the exalted son. O le atali o whaamaluina, o le atali o whaamanuinga. O oilane no for tae you are sitting here this morning, o le asala exalted Yesu was siki ai fo ma oi lunga. Le asala atali ai Yesu luloto, we exalted le tua oi lunga. Ele ngata na veo ai fai matali, veo ai fai mavafine, ala o e no for no fwa. Hallelujah. O le whaamaluina. Ele tau sau se whaamamanu ai. Amen. O le taimena atali ai Yesu whaamamanu ai le atua.
Let the water to a sweet title. Or the statement that tell you, you're so exalted, you're so hallelujah. Amen. Amen. Tell Lord, I'm telling you for you, I met the name exchange covenant. Or the met the thing of the sweet in or woman, swap for Yesu. Amen. Yesu, lay more for it. I am my Yesu, lay more for it. Langa o io o le atali I whamamanu. O io le atali whaea. Aho na ananga fereti roma le atua when fereti come in the presence of God and say, Father, in the name of Jesus. Il swafoi. O te fatu wina me le wese. God answer your prayer. Because you come before the Lord in the name of Jesus. You are the exalted son. You are the exalted daughter. When you call upon His name, God will respond. Are you in the house? Well, it take me to amana the swap for Yesu. If I don't know for my Yesu, na yoi. I shall not know what I made over to leave. Na yoi. We are not living under the table. We are not eating your crumbs. That to tell you, I might move me, I love, or tattoo, or fan, now, fire. Hello, someone this morning. Hallelujah. Say it to a friend if I'm going to talk to all of the tattoo. We're still in introduction. We haven't touched ours up to yet. We haven't touched our sermon yet, or it's still in introduction this morning. Are you with me this morning? We're enjoying on the tire. I'm going to pour water over for you. I'm we hear that now you tell me, Taylor, any sure. Au fai au via sa fai mai na ye le temi lea. Toiani tuala tana ranga te loa le ye umara uri iyo. Te le ye sa mo temi lea. So se temi o te fia e tono lot. Collapse. Te i o matiponia palasi fua matiponia. Pea fia. Aho foi no whanonga, collapse. O le lola po ki fia po ki whanonga. O le mada mo e, mas ke fia lai po sa maftanga, ke ia o mapungia pa lasi foi nana onga. Awe whanma. Aho foi la po whanonga. O pa lasi foi onga, awe whanma. This is what happened to me. This is 1984. Te roi whanga wise o koa. Te si mero rupa whai kiri whanga kene. O so koa kere. So I have to rewind it kura li koe whai mero tala ne. O le ana te mahunga nisas, o fia ona le peste na tuse le worship team. O fia ana, koe pese mai, o le uma ya pese mai. Lalo ke rejoice wakasi mar worship ke o patatula. Ana kola o pa safsaina. Sau ka fer mai ave o batu e fer red for mai o fatu. Doso tono fa ata for red for mai e puro fatu. Ai puro kala ma toto ye tonu mai ai pu o galo I. Oh, sorry. This is 1984. Ele kau de vela aku lo fia ya Yesu. Ma kau de vela aku lo fia fa fia. I'm saying to myself, when I see you, Lord, why they fear in this way? Porque que mama na more pu fa ko. Ko fa pena poloka me, que mama na. Tatalo mo mata maro lo tatalo mo ma I pray for all these people you healed them. Mo ko por fa ko kamo. Ole na pere fa ko. Ola le vai na.
ang okay tinga kaya ba ya ilache. Binga ni sa ilache sa. Lapo wala sa ingin ka. Okay ba ay lo watani ila ka pero fa pa. I was just laying there on bed. I felt, Lord, this is very unfair. O if I'm a wheel or tangata, I felt fair. I'm not happy. At the Lord, my joy, I'm going to fear from my. Well, woman, my law, my former doctors say that you need to be operated on. Actual fact. Open up this vein, so arteries all that. And if I go come away, no touch. No doctor gonna touch this one. Police for my kind of from my eye. I fire the family lawyer to a woman football. Are you nuts or you stupid or what? No, I'm not stupid. I just boldly said to the Lord, I find a fat man lawyer fat. No doctor didn't touch my heart. Get him out for my body for the fuck will come out. Yeah. From my right down in my time. Then I want to say that, but don't ever do that. I want you to come with same as a pepper. I will never. I feel fair, what go fire? I walk out, I die, I fire no let to is a one night, but I fire if you let to a woman, okay, I mean, whatever I put it for. I'm not also. Sabali ron makoy fa foi kam sabali fa fo mai o kelo sai pepa fa ko emi au ngi sai ngir seme hanu lo fai wa ula le lo mana chana fa ya chama service to the Lord wa umara umana pare ke lo fa ku mai fa pe ai fa ku la po fa ku la ai fa ku mo fa ku fa wa ke lo fa ku mai mo como se ci fa aí se fa com povo e mas se mexe o wall e te fai o tai ha fai mesmo amen ou não foi falou em uma foi lá tentado foi tomar lo wall na eu vai ele se forma e como ele família olha o tempo Politale lure child about 2 in the morning. At Wakul RN Koko, make up externers and boy flow. You not come on Vangay or Holy Flow. Sawa, and his sister, what master's our sister. Now get it up, brother. Lakul RN Koko, what come stopping it? Hey, what are you doing? But you are dead. What? Dead? And who's talking to you? For my teacher, turn on the heater. It's kind of hot in the room. If I might tell na low way I get to a donor pot. Try to do you mind if you just get out? From my what? Get out. I'm the morning, get out. Oh, no form of the five malakuinga, my I better tell Saul for my Saul for my limit of the hour in your corner to my time. Saul for my I've got total fanta. I mean, can you imagine 10 hours? It's a full tour of full shoe. Piggies vai assistir o suspeito for pelo mulher. Kau super por ver ele por que primeiro não vai a fama na coisa mesmo. Kau super por ver ele por não mata por listen now.
i mai paru, koe kipi ni sumero vaile, koe whangai, alo on mea mai me tasi. Whamere fo mai. There must be a God, or there is a God. His name is Jesus. Dua se fuba. No sawi po, mamai angai so do an macoi, mamai le po. O wale ai fo mai mo ya satu, kamte satu, sapa te. O ko na tu tu la fa satu. O fia ai la tinga fia. Me fa fitai la tinga fia. Foi mai que lá satu ya ja. O ko me tu la satu. Fia la Tavai o mai la me sai vai. O fa que fia fai sau beauty check-up o fatu ma tino pe mai mai ai. Se eu fa me mo fo tino sau e fo e I will face open a room of physician get up and tie out. I will see you tomorrow. So Lord, what by Taylor, that a more was sat to one was singing with it. I had no prison drink meal. Come on, from my sin, for Bovino from because Yaki, I will for Bovino for the Mile. I sat on and tell him for money. Fire and to what factory and for pushing me. Then I will be wine even when I fa mamma mai ancho le tangata le nofo I le tu tama tau tama. Tusa le leia le privilege maoia. Tusa le le. We are serving a same God. I find a fire le tua ya tau e fai foia le tua ya tau. A fai fa malo lo le tolo fatu e fa malo lo fo le tolo u le ama. Ano fatu lo u le ama ko ita mo fi. Some of you have that kind of temper. The tau fa malo lo temper. Bia le tua. Nanga o isi te me fa malo lo le tua le tino. A le u mo tangata o le kwa ika mo fi. Amen. Amen. Eu vou pôr uma oferta. The fellow tell much over excuses, but I said this. Well, we have a perfect hotel to moon. Oferta lo tell. Over my respecto. Salva Marco, a walk for perfect for perfect. So only fifi foi vai cofer. Hoje eu vim para fora. E é bem falando, qual é mais fofo? Qual é a manca? Não, ele não é mais fofo. Olha, fez a luz para o vale. A gente se escolhe uma rua, uma rua que é aquela. Ele se fez para o vale. A foi na hora meia cara o que vai fazer. Eu por meio feira. Mas para o vale. O velho macho outro vai subir isso para fogo. O velho vai com uma cara. Subir isso para fogo. Vai ter homem. Tala foi e que eu faço que ele vai for fora tanto. Aí nem me amor. Cara, isso como que me pestou. Ia le tua le tau. Na, toi fa foi na tatu ta upu o tangata mai Antoni Piseka. Le na amata tatu la. Are you ready for this? O le atale lua. Toi se furu tale lua. Ta lo le lua o malo. Amen. Faz tu lo tu au se tala mai le la tatu fai le la amata la ma. Olha la batsa ulta tu na I mole. Tela tela lo fale le so tu na. Ia le tu le taya. So stangata no foi lalo le la. You are in a position of defeat and slavery. You are in a position of defeat and slavery. So stangata no foi lalo le la.
Lo iai o me cha o no fuanga o le faia inga, ma no fuanga o le no polonga. Mai cha mai o me na ta malo le fai. Fa polonga tupu e fixe fu fa no foi na ma samu me ai pa mai mo lana la ai. Amen. He took away the privilege. Amen. He controlled them by oppressing them. They ta penali pulea tangata ia me fatinga haina. Te lo nga luenga ti apolo te lo te me fatinga haina tato. Well, tato le apa tu lunga me na lunga la lau. Well, tato le ba ai le leo le tu ana lunga la lau. We are not reaching our destiny that is on the table, but we are eating the crumbs that falls on the floor. This is not, God did not make you this way. Ele faia le tua fa pea di tātou. E faia le tua tātou ne e tātou no nofo le la ai le tuku salamo loso martauru fai palima. Amen. Wa ia lau mai lea. Wa ia lau mai lea. Ele mo mai na ia lau mai lea. Ilea. Amen. Amen. God prepare a table before your enemy. Ele saule ali ta penere lau ai o fili. Mna ona tu te nofo luma lau ma ai mata mai o fili awali ia fai opu ya te oi. Te mata ia come against ya te oi. E saule ki fa manu oi. E te ai mata ia. This is what exaltation will do for you. When you are exalted by God, God wants the whole world to who you are. If you now let you show off let you on the Tanata. Tawe le tu le ti apolo o le tamane o le tene le robatali le roafine le. Tele ma fire on the share man we are my life. Wa ta penna le no la ai sa fa ma ai e loralo. Tu o pe me al fine kanana ia moia. Amen. Te lora tala Yesu ele ma maua me ai fa now on ave mauli. What is he saying? Amen. Ona la wingo na fitalainga. O me ai fa now o le fa mano longa. O me ai fa now o fa manianga. For my tala Yesu, it's not worth it to give to the dogs. Amen. I tell you, all the time for feeding them, I move by the Lord Yesu. Even this dog. Even this dog. You know what we there? Say, Fai la sau kala fa pengas finger no look. Fai la sau kala fa pengas kan to lo look. Ah. Uli. Ke la ko papa o ka. Kusapo o fai fi awe la ko fa penga ka elo wisho. Masa wale uli le ka lo. Le ma fo fa o fai fi o mai o mai le so. Ele fai a ko fai o so mai le. Mai fai o lo uli. Ele se chama mai le me uli. Que no se chama. A e alo o Mexico, e me ko le Chihuahua. Como ai puro fa pe Chihuahua. Bela marca o olea. Ole uli. Ale mai kamara po a oida. Tipo kamara po a German Shepherd. A e alo kamai. Kamai fi. Oh my baby. Hanga ko le uli. O ela se uli. O se uli. A fe agora fez por me uli. I can't find a color fish. She was one fish on the pool. My for the before, but over it. Can't get over when she got with a fridge. I like when I fetch you a car. I felt, just said, I'm okay. I might just, but for finger go out, it was a finger walk we eye or finger go out. I can't air from a lamb or a car. I never go from a Sweden what figure out me. We know your tamata. Ever I follow or look for finger left. Yes, I don't need her. Look at this Chihuahua here. I don't need her.
Okay, le mga imena whanau. I don't want what's on the table that belongs to the children of the kingdom. Ola ulila. Alava imena. Wala mai imena ka ki mai o. Ole taimi na tango Yesu e whaea le ulila. Mai anu na ea. Watagi lo mana o. Anu ka ina. Koma lo la tama. Ona lo whaatua tua. Ko e nofo ma whapenana identify ai o e whaatasi ma le mamoi mea ngale. Umaso tatua ai e ni moi mea. Umaso tatua ai e me pa uifo mai le lau. Enough. It's time to be exalted and sit on the table and enjoy what's on the table. What on the table? I see your tattoo. I my mirror, my Lord. The enemy for my son and for fine metal hand pick up. Call me, all of them. I saw one. Nasole masingia klik, relato, amat pehonga mai berai. Oh, are you on a diet? No. Ini mah dia namanya ai. Aisyah, kira ni ang awa. Pawayo na ngadlaw-law. Kukang, kapis. Ay kira, okay ya sa kapis ya sa kukang. Wala siya marosi. Ay, marosi. Awak hand picking a melu and now tama. I Maroman Marama oil actually, oil for feeling. I am a son, I am a God. I have to enjoy the blessings as all table. Amen. The privilege here mo tata. I know if I know when I do. Amen. So all I tell you fan it only, I tell you that on can picking up at it. Wala si Messi mo na uma fefia. Wala si Messi. No, koi wine wala. Koi foki ko. Fa mata le se fini le match au loto. Ali pêche pas koi mi pent. Ya lo wala la ngai le mama. Ali pêche pas koi mi pent ka come ko. Fa que li fa le mo ya. Limiting away on a matter of foul. You were born to become a champion. Not leftover, not insufficiency. Left over. Under the table is a symbol of shame and rejection. Olalo laula o no fanga le faru mo maina male nganga te te lo la fa umai ah fa umai be fa umai fa fi kai lo be fa le tu avere mena awe ia on sakne pa le la tan to war or point na mai to mai oe enough for tanto me fi poseta yo ole aroli. He is the crown prince. Mephibosheth was a crown prince. Atilo mele ai na enough for nalo e papa sitting in the dirt, eating the grunts on the dirt. This is not a place for a prince. This is a place for a pauper. Matamativa, leta molima. Ale no foi Mephibosheth. Amen. Imagine the limitation that's limitation. That is exactly what the devil is doing to a lot of us.
nofo I pere mea. Amen. Ele I whaia le fulefu mo mefi poseta. Ele I whaia le mea lea mo ia, o ia o le alo li. He has to get to his identity, knowing who he is. Praise the Lord. I tell Lord me mali, what a Lord to my Lord. Pawan me ma fofa o mefi poseta. Po le ale tele a mai le bala au e fa umatia ia ona le o solo ia le tabita no fali. Amen. O tu maanga fa pe. I ona po ana mo. E le ma fai e risi ainga tupu. Ona fa ola pe risi ainga tupu. O le tene take place e le tupu le no fali destroy uma. Fa umatia uma tangata o e tupu mai i le tupu le. Amen. Koe wa ai le whai nei le ti apolo ono i o le atua le rangi nei. E le mana o i o le mea ta o le whamamanu. E le mana o le mea lea. He doesn't want you to be exalted and you can receive all the benefits that God has already given you. E le mana o le tamano le o i o le atua le rangi nei. O le na controlling the system atua ale le rangi. Is ruling the whole system of this world and controlling it. Amen. Olona mafofau awane I yo fa na wale atua ile tunama le. So omi ana kama we pe ya merkatana le pinko omi ama. Kama pe pinko. Ah. Kama jela omi vashara. Amen. Ekelo I have a pinko. Pivalu, grande col pivalu, pimangeso. Ola ke va por que mangeso saure, ala que amo ya. De que acaba ya ngai fa pena omi fo shara como me. Afele ya praise the Lord, afele praise the Lord. I must open my soul and must open. Mi ele nale o fa pena una nofo I from my fa puma. A Satan ele whaintu e whae aoe. Amen. O le wala au me no whane, sa ili se tasi e ko ngeki le a inga lea, na ngai aile whea ngai nga sa osi e le tangata ngo ia iona te, ma le tamanora ro sa whae me no whane. There was a covenant between Jonathan and that man sitting on the throne. Is there anyone? Is there anyone? Mai ai ngo Saul. Nale o Saul aranga mai o no fali. Sa ili mai se tasi e tau ai ngal tamata le o Saul. Se vai taika. Ifo ni e kuva pe pasanga ke le kuva ka chamala. Pasa I va pe. Je vais faire les tanga ila e ana lua tanga tale o wo al fatto a faiava e lo lava te lo lava e kalesia a wo tanga tale fengeni tuai. These are the old saints. They are the friends of the bridegroom. This is the church. Le escoa telena pa ia. Ala fatali ma Yesu o marona tama. O ile to Tavita. O ile to Abraham. O fula to ma ile to umor felinga tuai. O e na na to talo mo mau. Ya sa tele o kaisa. Amen. Ba yo ala tama. Na wata mai le pese e ana lua au angelu ke rupi ma se rafi atu nai no ma au pa I o fengi tuai mana tua pa ai alas abatu le fani tua Yesu o e na kalesi. We don't live below this, we live above this. We are sitting at the table of the King and enjoy all the privileges that's on the table.